Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da pošaljete nekome Steam offer, to jest vašem prijatelju. Ako nemate neku osobu za prijatelja, a želite mu poslati offer, morate imati Steam Trade offer link. To jest ta osoba mora da vam da taj link ili negdje da ostavi pa da mu nešto pošaljete. To jest, na primjer, ako možete biti na CSGO lounge-u, ako imate tamo, znači, ono dugme za offer i onda vas direktno prebaci na Steam stranicu, to jest na Steam Trade offer, ali to ćemo u nekom drugom videu. Za sad ćemo pokazati kako da prijatelju pošaljete offer. Bilo je, to jest 3 načina je bilo, četvrti je naravno sa 3 Steam Trade offer linkom, ali trenutno nema ovog trećeg načina. Pre je bilo, to jest pre neki dan su uklonili, izgleda da li je to bug ili nešto drugo, ne znam, možda ponovo vrate. Znači, bilo je ovo dugme Trade offers kad biste otišli u nečiji inventory. Sada možda neki još imaju, možda neki i nemaju, znam da dosta njih nema. Sad, da li je bug ili nešto do nas, ne znam. Znači, bilo je ovo dugme, da vam pokažem, ovo je moj profil, pa sada ima, ali kada bismo otišli na nečiji profil, na primjer kod Rogija, ako bismo otišli u inventory, vidjet ćemo da nema tog dugmeta, znači nema trade offera, tako da moramo koristiti ova dva načina koje ću vam sad pokazati. Znači, odete na nečiji profil, to jest od prijatelja profil, i kliknete na more i otvorite offer a trade. Otvorit će se, znači, novi prozor i ovde ubacite šta želite da ponudite vašem prijatelju i ovde their inventory, ako želite nešto iz njegovog inventora, i kliknete click here to confirm trade contents i make offer. I tada ćete poslati offer vašem prijatelju. Sad, da li će on prihvatiti ili ne, to ćete vidjeti nakon nekog vremena kada on dođe. I drugi način je da odete na vaš profil, ponovno se vratimo u inventory, znači vaš inventory, i kliknete na ovo dugme trade offers i imate ovde new trade offer. I izaberete sa kojom osobom želite da se tradete, to je da mu ponudite offer. Na primjer, evo, ja ću Rogiju da vratim njegov nož. Hvala mu što mi je posudio za gameplay. Znači, ubacite, samo prevučete item, ovo je, znači, vaš box, a ovo je njegov. Sad, pošto ja ne želim ništa od njega, znači, kliknete ovde click here to confirm trade contents. Inače, ako ništa ne stavite u njegov box, onda će vam se pojaviti ovaj warning i samo kliknete na yes, this is a gift i kliknete na make offer. I kao što vidite, uspešno je poslan offer i to je to u vezi Steam Trade offera i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao, čao!